Ngiyayikhetha inkosi enkulu ubuhle bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Bantwana benkosi, ngiyacela uNkulunkulu omkhulu waleli bandla, uNkulunkulu wabazali bami, ukuba ngisize ngalesi sikhathi nangalomzuzu ebengakimi. Umsebenzi enginikwe wona ungaphe kwami, thiwa ngime phambi kobaba naphambi komama abangizalayo, thiwa ngikhuluma indaba kaNkulunkulu. Indaba kaNkulunkulu ufuna abantu abadala ababona uhambo lenkosi yamaNazaretha. Manje ke kulukhulu kakhulu maNazaretha makuthiwa kukhuluma ingane enganganami ibandleni elikhulu kangaka. Ngiyacela uNkulunkulu angisize, angipha amazwi amabili noma amathathu ngengoma ka-130 kuyoba nje amavesi ambalwa. Sebuthene
kaNkulunkulu sibuthene ngendaba enkulu lendaba ewusizi umthetho wakhona sisohambeni njengoba sibuthene lapha olubheke ekhaya ezulwini lolu uhambo esiphambi kwalo lufuna umuntu ngayedwana sike sizoba besixoxela bethi inkosi yesibili nguMahlombe yake yakhuluma phakathi komuzi omkhulu wasekuphakameni yathi maNazaretha njengoba silapha pha emhlanganweni kaJulayi wasekuphakameni asizile ukuzobonana futhi asizile nokuzosonta futhi asizile nokuzothandaza kodwa sisohambeni olubheke ekhaya ezulwini sithela imithwalo lobani uthelo wakhe ithi inkosi uma ngathiwa nginika amehlo kamoya niyayibona imithwalo eniyithwele kulolu hambo ithi ngeke niphile nonke njengoba silapha abantwana benkosi sizofuna indlela ekhaya kuboka Shembe la uShembe akasibizela khona la kathi khona umuzi wamaNazaretha lokhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga okubiza ukuthi umuntu nomuntu la kahleli khona asifune kuthi mangathiwa liyafika lolu suku lohamba engafika hali kuboka Shembe ngoba kuthiwa zonke indlela ziziwa umnikazi wazo kuthiwa njengoba silapha phakathi komuzi wasekuphakameni sizocela amandla khona amandla okuhlatshelelwe ngawo lapha esihlabelelweni uma umuntu esehambile kuthiwe ngiphe inkosi amandla ngizodlula ethuneni lawo mandla athola lapha ethempelini usaphila noma empilweni yakho usahamba ngeenyawo bese uyacela lamandla wathole ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu mayisehambile emhlabeni sithi udlulile emhlabeni kanti umuntu akafikile ekhaya ezulwini ubanjwe inhlabathi wahlule ngokunqoba ithuna ithi ke inkosi njengoba silapha maNazaretha sizocela lawo mandla ukuthi uShembe ngeinsuku zokugcina makufika ilanga esipha amandla ukuthi silinqobe ithuna ithi inkosi ngoba akuthathi khona abantu abahamba kuze kuphele 10 years benzelwe wonke umsebenzi beze bewiswe nasemakhaya kanti abantu akaze belinqobe ithuna njengoba silapha abantwana benkosi sikuleyo ndawo yosizi masizwa ngabadala bathi ubabamkhulu wahlupheka kakhulu ehluphekela leli bandla bathi ubabamkhulu wahamba ngeenyawo iguzu lakhe laze ladabuka kwavela amabotho ngaphansi kweenyawo ngikhumbula indaba thoba ubabamkhulu esevalelisa ngeinsuku zokugcina evalelisa koyise kamfundisi ukhubisa egospel thiwa wahlabelela u218 ngoba thiwa ubabamkhulu esezohamba wehamba evalelisa zonke indawo ethi batabami owayengithumile sengiyabizwa ekhaya ezulwini kuthiwa indoda enjani ehamba ezulwini ingasabuyi thiwa wathi mayifika egospel kuba kamfundisi ukhubisa wahlabelela u218 wathi izane wemazulu waguqa emcamelweni lo silathi namhlanje wathi batabami inkosi sikhulile wathi inkosi ezayo emva kwami siyasifuna isihlalo sayo thowavalelisa phakathi komuzi wase uhaphuma umhlangano owathi mephesha komhlangano eplazini okuthiwa umthambeka thowasejike ebuyele emuva thowafica indoda owathi umhlambi ayihleli ekuyewheelchair isilokhu yazalwe ngakazi ihambe wasebuya ebuyele emuva egospel wathi batabami njani ngibona ngibuya uthi ngibuyisa umthandazo walensizwa ehlezi kuyewheelchair ithi inkosi wavalelisa wathi asophinde sikubone wangishiya nginjena nkosi ngadalwa uwe ngiyoba yini
Thoba bamkhulu wayigcoba ngonyawo lapha esifubeni lendoda wathi Manazaretha ngiyothi mangiyiphesheya lapha kule eplazini lwamlungu lendoda yosukuma uthi mayisukumile niyokumele nibone ukuthi sengiyikhaya. Twawehla ubabamkhulu wayishiya lendoda wasewela wathi mayepheshe eplazini lomlungu Mthambeka twayasukuma lendoda yayihambela ibonke Nkosi yasekuphakamela. Wasedlula ubabamkhulu enqamule eplazini lomlungu bathoba bawaqhamuka inkosikazi kaMthambeka yeza kuye yathi inceke yenkosi nginenkinga lapha ekhaya ithi ubabamkhulu mntanami kwenze njani sengihamba ithi lenkosikazi ngahanjelwa umyeni wami lapha kodwa kunenkinga njalo ila ngamalishona uyabuya engakhuluma utheme lapha uthi kushise lapha ekhaya size sibuyele size sibaleke kusale ekhaya ngekho umuntu nezingane. Uthi ubabamkhulu mntanami umyeni wakhe akaphoki wazi yokufa kanti khona into ayishiyile igqibile engakutshelanga yona njengoba ebuya nje umyeni wakho efuna ukukutshela manje sekhuluma olunye ulimi anisezwani wasethi madoda thathela amaphiki sambeni twawafika wakhomba ubabamkhulu wathi madoda mbaneni lapha amba amadoda athi mayefika phansi afica imali ifakwe ebhodweni ivalwe ebhodweni uthi umyeni wakho siweza ukukhombisa le mali inkosikazi. Ithi ke le nkosikazi inkosi ngiyakubonga ngani usungisize kangaka uthi babamkhulu hayi akuthengwanga golide akuthengwanga imali ithi le nkosikazi kaMthambeka Nkosi ngicela ukunika nayo inkabi emhlophe. Uthi babamkhulu mntanami sengiphuthuma kamhlaba yalingana kamanzini lapha engiyakhona isikhathi sami sesiphelile lenkabi ngeke ngisakhona ukuyithatha kodwa ibeke inkosi ezayo emva kwami iyosala yenza lokho engeke ngikusho baba bayakwazi. Wasedlula ubabamkhulu ephikelele kamhlaba yalingana kamanzini lapha batho baba wafike waduka wangena ehlathini okuthiwa obaba bamfundisi ukhubisa bambuza ethole lembongolo bathi ubabamkhulu ushonephi thwala badonsa ithole lembongolo laze labafice labayisa babamkhulu thwa bamfice ehlele empandini esigabane ubhombela isitimela samampondo ethandaza ethi inkosi lapha na obewuthe ngizogcina khona. Uthi uNkulunkulu sengiphendulile utheze siyogcina lapha kamanzini tho ubabamkhulu wenza umhlangano wasephuma Manazaretha esephikelele emkhayideni lapho kwenzeka khona indaba enkulu. Abathi wathi sezowonela emkhayideni wafica umfula umzingazi udlindwane ehamba nomfundisi ukhubisa nomanzini thoba ufica umfula umzingazi udlindwane wathi bathi abakanhliziyo wathi umuntu nomuntu akaye esihlahleni eyobuza uNkulunkulu ukuthi lo mfula odlindwane siyowela kanjani. Bathoma khathini sahamba nobani wesihlahleni sakhe wathandaza wathi inkosi sisobuza ukuthi sisowela kanjani nalo wathandaza wathi babamkhulu buyani bathi abami thwababuya wathi uphendulile uNkulunkulu bathi lutho akaphendulanga wathi ake nimeke kancane bathi abami yothandaza mina thwawahamba babamkhulu wafika wakhuluma esihlahleni wakhuluma ulimi olungaziwa thwawasebuya wathi bathi abami uNkulunkulu usengiphendulile uthe sisowela kuwe umfula odlindwane. Thwasondela ubhombela isitimela samampondo waseligoqa ibhluwe lakhe kumfula lona leli bhluwe bantu bakaNkulunkulu okuthiwa wahamba babamkhulu ibhluwe lakhe laze ladabuka thwi intombi ezahamba naye zakhipha ipelethu lapha zalifasa ibhluwe lika babamkhulu thwa nazo lezo pelethu wahamba zazidla inyama yakhe wabonakala esevuza igazi. Manazaretha thina ushambo wasifela Lingezwa abantu bekhuluma bethi uJesu wabafela umuntu wasifela thina ushembe. Ubabamkhulu wahamba laze ladabuka ibhluwe lakhe lafasa ngezifasa nazi ipelethu zayidla inyama yakhe wabonakala sephuma igazi. Thwa waligoqa ibhluwe lakhe waligoqa ubhombela thwa waselibeka unyawo emfuleni la ngashona phansi waselibeka lesibili walibeka lesithathu wahamba babamkhulu phekwa amanzi waze wayoshona phesheya. Nihlazi lifundile iBhayibheli lithi uJesu wahamba phekwa amanzi niyoshona yini ushembe wake wahamba phekwa amanzi umfula ugcwele walela ngaphesheya amthatha wathi mayesewelile
esefikile esengaphesheya wathi bantu abakanhliziyo wathi wozani niqonde nyathele lapha behamba khona mina wathi ningayi enzansi wanithi ningayi ngenhla wathi wozani nje niqonde bathi bawela abefundisi nentombi ehamba nazo zawela nomhlangano bawelela ngaphesheya uthi ubhombela masebewelile uthi bantu abakanhliziyo niyafisana uNkulunkulu enibonise ukuthi kulomfula besiwela ngani uthi savuma le ndoda uthi babamkhulu wasekhuluma ulimi futhi olungaziwa ukuthi uthini twavela inyoka lomhlalo omkhulu wathi bantu bami uNkulunkulu uvuse izisekelo zomhlaba wasakhela ibridge besiwela besihamba phezulu leli bridge wasedlula babamkhulu esephikelele emkhaydeni lapha kafika khona wahlatshwa umkhuhlane ka7 days lapha kafika khona wabhala lamazwi alapha ku220 wathi inyama yami yekhathele ayezolala onkulunkulu bakayenzizwe abashongo njalo ukuthi waneni bayobabe khona bathi mawafunda lapha kuMateyu bethi Jerusalema wena ubulela abaprofeti ngeke nisangibona niyoze lithi ubusisiwe zayo egameni lenkosi kodwa wathi uNkulunkulu eNazaretha wathi inyama yakhe izokhathala ilale ethuneni kodwa umoya uzovuka wembathi inyama entsha ingakho sikushembe namhlanje kuyoba kushembe naphakade washo njalo ubhombela isitimela semaMpondo wasebiza omngoma nohlala ekudeni wathi mngoma wathi hlala ekudeni wathi alobhala isikhathi umphefumulo wami ozophuma ngawo uthi nisibhale phansi wasethi phinde nibhale isikhathi lapha inyama yami ezokwehla ngayo ishone phansi emhlabathini wathi nisibhale phansi wathi ngalezo khathi zombili emzini oyingcwele wasekuphakameni niyoshaya insimbi leyo nsimbi kube uyisikhumbuzo sami uthi abangikhumbula ngaleso sikhathi nami ngiyobakhumbula amen silandela ushambo njalo bafowethu ithi inkosi yesibili ilanga ithi ngangisesikoleni eManzimtoti ithi wangena iTelegram uthi kwathi waphuthuma emkhaydeni uba kwakho ugula kakhulu uthi ngasuka esikoleni uthi ngadlule ephakameni ngathathi intombi abaphathi ibaka 25 uthi ngathi abangiphelezele uthi saphuthuma uthi masifike eRichards Bay uthi sangena esitolo sekula uthi lathi mali ngibona ikula lesifazane uthi lagijima langena endlini uthi labuya nento yokufasa ikhanda uthi lamboza ikhanda uthi lasesikhuluma nomnyeni walo lathi akumfana kaShembe lokuthiwa akasekho emkhaydeni ithi inkosi yesibili labe ngihamba nabo abezwanga ngoba lo wayekhuluma isingisi uthi mina ngamuzwa nje ngoba isingisi ngangisizwa kancane kusho isifundiso sasezulwini maNazaretha
akathi uprofessor uNgcobo uthi wayeprincipal esikoleni eMazimtoti uthi wasekuphoseka ingane yomlungu edamini kuyibreak uthi uprofessor uNgcobo uthi saphuthuma uthi sagijima saya kuye uthi sathi Mr Shembe uthi sengene ingane yomlungu edamini babengazi ukuthi uNkulunkulu waseAfrika babethu Mr Shembe uthi samfica ebhala staff room ilanga lamalanga usafica libhala usambikela sathi sengene ingane yomlungu edanyeni uthi wathi hawu isingenile uthi sathi yebo uthi uyasithula uthi asibheka phansi uthi yaqhubeka ngabhala ayangasinaka yaqhubeka yabhala uthi ayangasinaka uthi sabuyela sayojamela idami uthi sakhuluma sodwa sathi umuntu onjani lo nonya ungene ingane yomlungu edanyeni uthi ngaleso sikhathi umlungu wayinto enkulu uthi sajamela idamu isikhathi eside uthi wathemba wesikhathi uthi sabona idamu linyakaza uthi sabona ingane isiphoseka ngaphandle uthi saya kuyingane uthi sayiphampa lapha eswini sayiphampa uthi aphuma amanzi enganeni uthi yathi mayiqala ivula umlomo uthi siyibuza ukuthi usinde kanjani emanzini usuhlala isikhathi esingaka ithi bengihleli nothisha omkhulu ufike wakhanyisa ngempandla yakhe uthi uye obengivala amakhala lapha ethi amanzi angiwadonse ngomlomo ngiphinde ngiwakhiphe ngawo umlomo kwama ngiwadonsa ngamakhala azongikhinca uthi sagijima sabuyela kuye uthi shomkhulu ngoba sizwa indaba ezinhle uthi ingane yomlungu ikhomba yena uthi sathi Mr Shembe ingane yomlungu isiphumile emanzini kodwa inkinga enkulu ikhomba wena isibi nawe edameni uthi aphakamisa ikhanda futhi into kamayekisa yathi awukanti benibikela mina benifuna ekhisho ubani futhi silandela ushambo njalo bakithi sengathi uShembe engasipha amehlo okubona sikhumbula usizi likaThabethe ethwele ngengubo inkosi yesibili okuthiwa yangena ekuphakameni yathi inkonzo namhlanje soyicela ukuyiphathelwa uThabethe sizwe ukuthi uThabethe wahamba kanjani nobaba uThabethe wayegula thwalanda edokodeni egula thwayiphatha inkonzo elele phansi oyicansini uThabethe uthi inkosi ngizokhumbula indaba eyodwa sihamba noBhombela isitimela samampondo uthi sasihambe khona izinsuku ezintathu uthi singadlile uthi singaphuzi namanzi uthi sathi sesihambile uthi sabona umuzi othizeni okhanyayo seliyoshona ilanga uthi sangenisa kuwo uthi sathi masifika khona nomzana wakhona owasijabulela uthi wasithakalisela waba nehlo lesithathu wathi sengifike uNkulunkulu thwala nomzana waphithizela wase ekhethe iduna elihle elintubezi wathi leli iduna ngihlabisa ngawo uNkulunkulu uthi uThabethe sajabula kakhulu ngoba sasesino 3 days singadlili eManazaretha kuyahlala 3 days singadliwe kuleli bandla singaboni nje wasesibusa sesibukela la phansi sesisutha sasenebe kulahla ushakelwa leli bandla uthi uThabethe sajabula uthi sowesidla inyama sesineyinsuku ezingaka sikukudla singakwazi uthi lo mzana waselikhomba leli iduna uthi basebebuyela babamkhulu wathi babamkhulu Thabethe ake niye kuleya nkomo nifike nibhekisise kahle ukuthi ifanele yini ukuthi kunikelwe ngayo uNkulunkulu uthi uThabethe sagijima uthi sayibuka inkomo uthi siyayibuka ikhuluphele iyacobezela uthi saphinda sabuyela kubabamkhulu sathi inkosi uphele uthi waphinda ubabamkhulu wathi Thabethe phindelani khona nibheke lenkomo uthi ifaneleni uthi nganikelwa ngayo uNkulunkulu uthi saphinde sabuyela owesibili uthi sathi sibuye wesithathu wathi Thabethe inkomo ifaneleni uthi uThabethe sashintsha ukukhuluma manje sathi inkosi emehlweni ethu sibona kufanele singazika emehlweni kaNkulunkulu uthi babamkhulu Thabethe uthi lenkomo isibuya kimi uthi lo mzane akanikeli ngenhliziyo emhlophe uyayitshinga ithi lenkomo yathi sencane yangena emgedeni yapheqeka lapha onyaweni lo mzane ukhonza ukulima manje yona njengoba injena akakhona ukuyifasa igeje lime ngayo manje usenikela ngayo ukuthina uthi babamkhulu ngakho lenkomo asizuyidla Thabethe ngoba iyasoleka phambi kaNkulunkulu sina 3 days adlile kodwa kuthiwa lenkomo asuyidla ngoba iyasoleka phambi kaNkulunkulu uthi yona sumphoxa lo mzane Thabethe sizothi lenkomo akayibeke soyidla mase sibuya kodwa siyobuya ngalendlela sesiyobuya ngayo indlela usaphinda salala singadlile
uthi salala kwasa owathi mase sekusile sesiphuma kulomuzi walomzane uthi sabonga uthi sathi mase singaphandle komuzi uthi sabona uphuthu olalichithiwe ezaleni. Uthi babamkhulu wathi mayebona lelo phutho olichithiwe lapha ezaleni uthi wathi Thabethe wathi buyisa lapha ishumbu lami uthi salibuyisa uthi waseliwona leli uphutho olichithiwe lapha ezaleni wathi lethana amanzi uthi zobawaletha uthi wafaka lolu phuthu uthi wafaka isandla sakhe uthi waqala yena waphuza wasebanika wathi batabami asiphuzeni lapha wathi lokhu uNkulunkulu akasihlelele ukuthi sikudle kulokube sidla into esolekileyo phambi kaNkulunkulu. When we are tanda, go usilandela lapho siyakhona yoyiwoka luthele isibindi lapho Nkosi busizeni kuzwe. Amen.